Obbo Tasfaayee Warquun jedhama. Inshuraansii fayyaa Itoophiyaa hoogganaa olaanaadha. Egaa har'a akkuma argitu kanatti biqiltuu dhaabaa jirra. Akkuma beekamu tabba Taaboor jedhama hawaasaa kanatti. Jala ammoo akkuma argitanii bishaantu jira. Irra biqiltuu dhaabaa jirra. Biqiltuun kun immoo faayidaa qabeessummaan isaa akkuma beekamu lubbu qabeeyyiif haa ta'u lubbu qabeeyyiin hundi akka jiraatuuf biqiltuun barbaachisaadha. Keessattuu namaaf. Maaliif aara gurraacha isaaniin fudhatu nurra oksijiinii waan haara nuti afura baafannu immoo nuu kenna jechuudha biqiltuun. Sana qofaa miti lafa sirriitti kunuunsuu qabachuudhaaf bishaan akka baay'inaan argamuuf kanaaf biqiltuun baay'ee barbaachisaadha. አመሰግናለሁ። ስሜ ዳንኤል መትራው ይባላል። በኢትዮጵያ ጤና መድን አገልግሎት የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በሐዋሳ ከተማ በውቢቷ ከተማ በሐዋሳ ላይ ተገኝተን በታቦር ተራራ ላይ በመትከል ማንሰራራት በሚል መሪ ቃል በዚህ በጀት ዓመት የተጀመረውን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንደ ኢትዮጵያ ጤና መድን አገልግሎት ጀምረናል። እንግዲህ በሀገራችን ካለፉት 5 ዓመታት ወዲህ እጅግ በርካታ ችግኞች በሀገር አቀፍ ተተክለዋል። እንግዲህ የአካባቢ ጥበቃን ከማስጠበቅ አንጻር እንደ ሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞች በየተቋሙ በየዓመቱ ደግሞ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተተከሉ ነው ያሉ። ይህም እንግዲህ የደን ሽፋናችን ከፍ በማድረግ አካባቢ ጥበቃን ከማሳደግ ረገድ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከትን ያለውና እኛ የኢትዮጵያ ጤና መድን አገልግሎት ሰራተኞች፣ አመራሮች ዛሬ መርሃ ግብሩን በዚህ ከራ ቢቅልቲቱ እንደማሙ ከና አመውጋ ሸነፋ ደርብኔ ጋ ቢፈ ከና እንደማ ጅራ ቢሌና አፍርተማ ኦልቱ አበቴ ጅራ ከናፉ ሌጋሲ ከና itti fufsiisuudhaaf bifa kanaan hojjettoota wajjin hin taane walga'iidhaaf as dhufne garuu waliin qindoomuudhaan namni gara 200 ta'u kun egaa biqiltuu 2000 ol dhaabaa jira jechuudha። ስሜ ሰላማዊት መንገሻ እባላለሁ። የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ነኝ። ዛሬ ከማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አገልግሎት ጋር ተይዞ ወደዚህ በሐዋሳ ከተማ ሀገራዊ መድረክ ነው እየተካሄደ የነበረው። ከአዲስ አበባ ከፌደራልም እንዲሁም ከተለያዩ ክልሎች የመጡ አመራሮች ባለሙያዎች ባሉበት በሐዋሳ ከተማ በታቦር ተራራ ላይ የችግኝ ተከላ እያደረግን ነው። ወቅቱ እንግዲህ አረንጓዴ አሻራ ደግሞ የሚተከልበት ወቅት ነው። ስለዚህ በዚህ ዓመት ያለው የመሪ ቃሉ በመትከል ማንሰራራት በሚል መሪ ቃል ሁላችንም ያው ዛሬ በማለዳ ወተን ችግኝ በጋራ እየተከልን ያለነው ጉዬ ጀደማ ተጃጅል ኢንሹራንስ ፈያ ኢትዮጵያ ደሜ ሻሽመኔ እትገፈታማዳ አሻራ መገሪስ አከቢያት ከሮረ ቀመ ደማማ ጅሩ ካን ገልማን ገውዳት ገይ ከነ በውዳት አራ አከ ተጃጅል ኢንሹራንስ ፈያ ኢትዮጵያ ቢዮለሳት ከሮራ መጋላ ሐዋሳ ጋራ ታቦር ጀደሙ ከነ ረቀበ ኢረቲ nuti gahee keenya bahuudhaaf chiginyi dhaabaa jirra. Dhaabuu duwwaa odoo hin taane yeroo biraallee deddeebinee kunuunsuun gahee keenya ta'uudhaaf itti fufiinsan kakuunisuu fi kadhaamni ta'uu isaati. Akkasumas ammoo asillee wayitaagallee naannoo keenyattis qeeteenyattis dhaabuudhaan gahee keenya bahuun kunuunsaa deemuun dirqama ta'a. Kanaan durallee waggoottan dabre naannoo waggoottan 8-4 dabreellee akkasuma dhaabaa turre karoora qabna. Yeroo itti aanu nuti illee akka naannoo magaalaa Shaashmanneetti yookaan godina Arsii Lixaa keessatti dhaabuudhaaf karoora kan qabnu ta'uu isaa jechuudha. Kanaafuu ashaaraan magariisni kun akka biyyaatti hiyyummaa hir'isuudhaaf, hongee hir'isuudhaaf akkasumas ammoo naannoo keenyallee miidhagsuudhaaf barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. እንግዲህ ችግኝ መትከል ብዙ ትርጉም አለው። እንደ ሀገር የአረንጓዴ ሌጋሲውን ተፈጥሯዊ የአየር ንብረቱን ለመጠበቅ እንዳለ ሆኖ ደግሞ በተከልን ቁጥር ለትውልድ የምናስቀረው ለትውልድ የምናዘጋጀው ሀገር እንዳለም እንድናስተውል ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ችግኝ ደግሞ እንክብካቤ ይፈልጋል።
እዚህም ተተክሎ ሄደውን ሌሎች ተክለው ሄዱትን እኛም መንከባከብ አለብን። ሌሎቹም ደግሞ በያሉበት በሚሰሩበት አካባቢ በተመሳሳይ መልኩ ችግኞችን እየተከሉ ተፈጥሯዊ ሀብትን ከመጠበቅ ባለፈ ለቀጣይ ትውልድ ደግሞ የምንሰራበትን የምናመለክትበት ዛሬ የሚበቅል ባይሆንም ነገ አድጎ ትልቅ ሆኖ ዛፍ ሆኖ ጥላ ሆኖ ለነገ ትውልድ የሚጠቅም ስራ መስራት እንዳለብንና በየዕለት ስራችን ውስጥም ትርጉም ያለው ምልክትም የምናስቀምጥበት አሻራ። በቀጣይ ደግሞ በሌሎች አካባቢዎች እየተንቀሳቀስን በሚሊዮኖች የሚተከሉ ችግኞች አዘጋጅተናል። እሱን የምንተክል ይሆናል። ህብረተሰቡ ደግሞ ይሄንን ተገንዝቦ በአመቱ ችግኝ በመትከል ብቻ አይደለም የተተከሉትን በመንከባከብ ሀገራዊ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። እንግዲህ ዛሬ ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው እዚህ ታቦር ተራራ ላይ ተገኝተው ከ1000 በላይ ችግኞች እየተከሉ ያሉት። እንግዲህ ይህንን መንከባከብ ያስፈልጋል። በመሀል ደግሞ መተን እንንከባከባለን ብለን እናስባለን። አመሰግናለሁ። ማልኒ ካዮሳ ስሪት ፍለተኒ ኩን ወጋ ሸን ወጋ ጃፍ ቢፈ ከናን itti deemaa irra akka addunyaattis beekamtii guddaa nuu kenneera. Sana qofaa miti jijjiirama qilleensaallee bifa haaraatiin fidaa jira. Akka addunyaatti akkuma beekamu haarri gurraachi biyya kaarbooniin kun biyya balleessaa jira. Biyya Awurooppaatti haalli qilleensaa haala laaltaniin garmalee ho'atu deemaa jira. Kanaafuu akka biyya keenyaatti immoo qilleensi isaa baay'ee madaalawaa ta'aa deemaa jira. Lubbu qabeeyyiidhaafis barbaachisummaa isaa beekne. Waan dhaabnu keessaa immoo harki 40 nyaataa ta'uu qaba. Kanaaf nyaataanis nyaata madaalawaa argachuudhaanis fayyaa ofiitiif baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu seektarri fayyaa bifa addaatiin kana hojjechuu qaba jechuudha. Maaliif fayyaalessummaan namaa qilleensa gaarii argachuurraa dhufa. Nyaata madaalawaa bifa adda addaatiin kuduraa fi muduraarraa argama. Kanaafuu namni oddoo isaattis bakka argatettis bifa adda addaatiin waan nyaataas biqiltuuwwan adda addaas dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu hunduutti yaade qe'ee isaattis bakka argatu hundatti biqiltuu kana dhaabuu qaba jedhuun dhaamsa qaba. ማዮ እባላለሁ። የመጣሁት ከኢትዮጵያ ጤና መድን ዋና መስሪያ ቤት አዲስ አበባ ነው። ሐዋሳ የመጣንበት ምክንያት የዓመታዊ 2017 አፈጻጸም ለመገምገምና የ2018 እቅድን አብሮ ለማየት ነው። በዚህ ጋር ተያይዞም ዛሬ በታቦር ተራራ ላይ አሻራን በማስቀመጥ ችግኝ እየተከልን እንገኛለን። አለምነሽ መስፍን ጀደማ ያው ቢቅልቱ ዳባን ጅራ namni hundumtuu biqiltuu dhaabee dhiisootuun taane yeroo yerootti ilaalamee bishaan obaafame malee faayidaa hin qabu. Biqiltuu jechuun akka daa'imaadha. Kanaafiyyuu dhaabnee deemuutuun taane yeroo bona bishaan obaasuudha kan nurraa eegamu. Kanaafiyyuu namni hundumtuu biqiltuu dhaabuu qaba. Faayidaan isaa baay'ee qilleensaafis wantuma hundumaadhaaf biqilaan murteessaadha. Bokkaan yeroo eeggate roobuudhaaf lafti akka babbaqaqee hin gogneefis biqilaan murteessaadha. Kanaafiyyuu hundinuu dhaabuun jedhaan karaa koo. ስለዚህ በዚህ ዓላማ ውስጥ ደግሞ በተለይ አሁን እየተደረገ ያለው የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ጉባኤ ነው። በዚህ ዓመት የደረስንበትን አፈጻጸም ይዘን በቀጣይ ደግሞ የተሻለ አፈጻጸም ለመስራትም በተደረገው ውይይት የተሳካ ቀጣይ 2018 ላይ ደግሞ ሊሰሩ የታሰቡ በጣም ሰፋፊ አጀንዳዎችን ያዘለ ውይይት ነው። ስለዚህ ይሄን ይዘን ደግሞ በቀጣይ 2018 ዓመት ለኬን ችግኝ ቆፍረን ተክለን አፈር አልብሰን ውሃ እንዳጠጣ ነው ደግሞ ያቀርናቸውንም ስራዎች እንደዚሁ ተክለን ስር እንዲሰዱ ፍሬ እንዲያፈሩ ለማህበረሰባችን እና ለትውልዳችን እንግዲህ የምንሰራበትን የመጨረሻ የመቋጫው ነው እንግዲህ ይሄ ዛሬ እያደረግን ያለነው ችግኝ ተከላ